anak muamah begitu. Dia ngojar. Kaos nih Pak Sirajo. Cai ku barang. Cai lira munying. Wah, Sirajo kok. Cai Sirajo. Beng talingan ke makor wo kaya mangke. Ya anu kasor mari kanang barang kaya mangke. Mangkano timut mari kanang barang. Lama kano persito. Anyu patah dari watang mari kanang benang. Cai ku barang. Pak Sirajo. In mulo cai kalah jani berang tanding. Aja ke barang. Dia ucap laku cerakan. Bas, deh main dia. Mobil bel tuh. Bel tuh. Penulian napsone tuh. Nafsu ke perang tanding. Dia merasa cak agak anu. Anginnya begini nih kau. Yen meraci kalah nang tanding lawan ku barang. Persitio cai dadi nak kuah ku barang. Tapi Yukio. Sama kano motor Sirajo. Gaos. Ya sama kadut tanut. Mau nucap mari kanang barang. Lah hari ini ada tanding itu mari kanang barang kaya. Tadiu. Berang. Lawan ku barang. Wasai tempungan. Becika punya baru duduk. Becika. Sampun kasor ratu. Kasor. Ini paksi dulu. Bunda nih cak. Jadi Pak Sirajo, nggih. Ya di sisihan Pak Sirajo sampun dinuhun nanging bagus mari tanang sarira. Nah jadi bundut paksi ini segitu ya. Pun tadi, Aku dados gitu. Ini cara jadi makin. makin. Udang sang sayur. Aku nasi sayur makin. Udang. Tenang di dia sampun. Sama. Ini Allah. Terus.